akuria unese kamu esisani kinakalu agule kelim primary school kotem kiere koserere district elo makesi awuria kabe ademana kini kesi angoronu emanyitos ekeunosi nu kokikolo esibo ikitere Joseph Echurum kanu asiya aberuke esisana kinan Lawrence Okelo abunga tosa mereka sakaul na yanga sikesi kabura irito donge singara kitabera umuni boro togo iriambite kelango do kape kamtu ngikimo do muto nakwa igwa kitakalaya udah dulungu kai ari nguni donge wurun donge mwalimu burin ungo pikin donga beru o wuli urti ko agen dongo dat sama rekas imo so danga pugara sama do rekas ungi chune tedo na ngopi to kesi alimonge sa kekro da bonbe pero singa je parashare ani mira neje ni singa itichele no ngunu ya neje twiniti ngon bi du ko ngoke dadi nada mamle muso ija nara sekidata mari bi ara imorti le muso iner akese poloke akirongu biyana nyunyura kate kan kinongo poni ngunu nesabu ngali moina nesiyo kita okilinika ineri ngo bi du ko ina ngoke dajo konye kapana tito nganyunyura mngapirasi po nini apo ti soma unusi konye Joseph Echurumulo itoroni tai nesabu korasa kachamu nebe atingite nganu abero agoe be ngini ndesera ka bero chichote na ka chamu tukwarango da dare esupani ngoke daya dango da chamu pana imora ka bongo rubiruri imora ka ngulera singulu outside engo jakiti ngagoe alo petede si jakiti akarango jalo mam kerkan ali kare mam ngamera ibali ba mera de mama de mare sibo kire ngone ibu yenjo kapo pane rade parane ko pane dumundo yo kala be sanal be akodo right toko ado matango toko ti sibo kire ngone kapo bonu be suspect esigwa kire ngone na community Christian agoe isigala nesabu kokukokini kwap kabila kina kwenye ne okile nike ai lipite ai timio abunto ngai timonor kedejo kapo klinika na bujo limono ko akoto ngajode ine olla chakino ngode ka ta ka panyura bwe na ko ngai somanyo akiro katangu so yanga itinga jo konye dia ijo luku badala kina jaka itinga ni chut kupilanga rebe mama ngabungo kinara mamle meraka asom sina jamani konye akoto ngali moyni ekiko boro yari nesbero na ngonga mat na yari kini alimu bomba opasi koto ne kota yi opasi ai mata ara mat koto adarango datu ne sawa la dauna ngoda nyo esiana kin nite to lima kiyonga pipili bono lacha kino ngode kata kero na bujo limo no kitongo nisiko ne lacha kino tongo de kata na sale upa so akira na ilmu kitongo ja yasini kamutijo mambo bongelo se atakina ikona yi alimu no kiyo ara mambo ji atakini nyo dio bore na mimi nasa ya ukese mwe mama kota imuno kita manja limu ngombe kodi lailo e barabe tegitinyo so eja idonga butura jambe mama tangala chakini jo so mambo ngoda sanga ngisero no sala kinete ngunu neni olutonge sipo ipejoko dodo je chumarje epone bongo ratunga lu so di sirki metwasa meeting amoya kesi kosodi esiana kinan eche John Oburin nesi amonyi nyesi da ebe asala kinyesi neni tai kede aterot edema kini aberuke pachu mamnge seto die bale tungana nenda jasa konye do adio pepaki upabu bongo kededo Imwalimun ngesabu do ngesi Imwalimun no kinango ba potopero to skeda boda misagolo itamiti so ai 99 napakin kede di muraka kwi nare to dutu pia bertibe jenete ngai kelo mame jeneta churum tinge tim konya ko do ngaju karingisa i police kwa bulo kotori ai gwa bero Imwalimun osori bobo akoko property silwe Imwalimun etere kines loko na kede kisil la koko abuni ngai lepitunga lwo kelimiane ai lepai timi Imwalimun keda kese ngor nare munarte do kwa na kinyo ai sisiana idwe Anua TV East Tolbert Edaiti Oserere District